Oi. Hadirin kejing pamla syashu baniaya abe kejing pelaj pisah ng sarkar na kabentau COVID duty bagi election MLA duty sigi driver kali kamay bagi try kali menta kasingi ke Joint Action Committee jang all riboy passengers vehicle kabade kinho ni senrop lang juki nongnya kali kamay nadugi sumo taksi pick up bagi bus menta kasingi kilay bani kendu yo Deputy Commissioner jong riboy Arpit Upadhyaya bani keren halor kejing e jong driver habakran jila patai kubor uba Vincent Sokhwai Secretary ke JAC ulayat hu maka dah aku pelong iki banlej ikenu Arpit Upadhyaya Deputy Commissioner Riboy kalong maniakran halor ke jingbat jong office DC ki kali kamay nado ke duty COVID-19 ke duty election MLA ke badang Sudam badi kiwe badi kepisah nak yang department kimsum la pelaj setia hadu menta maka ni ke jing pesakut di kepisah ke badai ban pelaj kinongnya kali lani ki try kali kamay kala kata sisa ke yo ke kot jong ki driver kali menta kasni nakaliang ka Joint Action Committee of all Riboy passenger vehicles ringkat ki nong yalam jongki asosian beper nilai awan benbu kador khas kejungi hakmat Deputy Commissioners Badan Burom jongka distrik kejungi ban penpau ya kijing ki ba ngi ki try kali bet ki drivers ngi kendu kejing ka ba ngi kum ki try kali bet ki drivers ngi kendu kalong halor kejing bom penlaj pisah ke sarkar hak duty ki ba mangi ki drivers ngi lale te kabil ke badangsa kalong nadu kabil jongu COVID-19 katar ngimpat yo hadin kata ki duty ki bangilej kapor Independence Day Republic Day katar ngimpat yo te hadin kata kabil kaba late duty haunu election MLA badang sudapsian kataru ngimpat yo haswa ba nakaliang ga district administration kan bat I kali jongi ngilawan bani kendu bani keren alor kajing suki bansiu ya kapisa tinggal adon ke jingi keren nakaliang district administration kila ong yingi bayakan ka bill jongka election duty kinom penslam ban penlai henrei ka pensa lengwa ane pensa yingi ka umdum wat hadu mentaru ngimpat yo ya kata ka bill ka bangi dei hok ban yo dei halor kata ka nongrim ilayawan ban kendu ya UDC te hakane ka jingi kendu jingi UDC kalong ka ke basngu tenan ban nakaliang ka jungu ula ular hakmat jungi mentagasngi baya ka bill jongka election duty lakumno hapok ine khatsan lane arpusngi unsa penlai no kata gadai ka jingkular na kaliang ka jongu tengi penpau ka jingsungu yo DC jungi halor kane ka jingsimkia ka jongu bat na kaliang ka jongu ulaong ru baya kane ka bill COVID-19 bat kiwe ki bill ki bangi dangsa unsa simkia bat unsale kat bala na kaliang ka jongu ban penlai no kamploy nakaliang kejungi ngisno pun pau tanggatai